Pemirsa pikeling Idul Adha siu sama petang sepat Hijriah. Ngawinang adolan sampi dahan nincap, utamanya nih pantaraning pulau. Ketua Asosiasi Pengirim Sapi Bali APSB, Komang Mahendra Mausang, ritat kala Idul Adha harga sampi kantos 55 tali kilo antuk antar pulau. Kebausang yening kuota sampi antar pulau war sekali-tali 3 likur nemangkin kauningin tedun 50%. Raris ring war sekali-tali kali likur kuota sampi antar pulau saking provinsi Bali kantos 6 tali ukud selanturnyane ring war sekali-tali 3 likur indik kuota sampi antar pulau wantah 3 tali ukud. Komang Mahendra Ngwedarang, pengusaha pengirim sampi Bali, mejanten mapikoleh ring pikeling Idul Adha antuk nincapang pengiriman. Mahendra Ngwedarang penadunan kuota pengiriman sampi antar pulau antuk tidak langsung pacang nedunang serapan adolan sampi ring tingkat peternak. Ring tengahing pikeling Idul Adha serapan sampi Bali antar pulau ke Kantenang Ageng, sane kacinayang saking harga adol sampi kantos 55 tali a kilogram. Kauningin serapan sampi Bali anggen tetujon antar pulau dahat ngandelang pabuat pasar Dura Bali pamekas nyane Pulau Jawa. Kahanan krame sane numba sampi kantun degdeg pakibah penyakit mulut dan kuku PMK mau sana kaon ring pemasaran sampi tetujuan antar pulau. Ketut Gunawan, anggota APSB asal Gianyar Matutang, serapan adolan sampi antar pulau, ring Kabupaten Gianyar, ritat kala Idul Adha ke Kantenang Ageng. Kanan puniki kacinayang saking kuentenan sampi, antuk bat ring sor 300 lai ring pasar antar pulau, ka adol antuk harga 55 tali rupiah kilo. Gunawan ngawahin puncak pengiriman sampi antar pulau sawetara abulan sani lintang. Rahumangkin samian sampi ring Bali sani kakirim antar pulau sampun katrima konsumen angken nagingin pabuat Idul Adha. Selami dasar rahina sampun rumasuk masa rentang jeda pengiriman sampi antar pulau anggen nagingin pabuat Idul Adha. Bali Pos Nguningayang.